Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang malam jo barabah, balam lalu barabah mani. Sairiang salam jut sambah, salam lalu sambah kembali. Unsana bina mustika jaya nambo cintoi bersebok kita di video keliko. Semoga unsana ambona nambo cintoi selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishwatal hiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, summa faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu maulana azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita nanalah kita undang, dan alhamdulillah beliau pun telah hadir di hadapan kita nan bersama. Beliau datang Bapak dan Ibu dari Kayu Tanam yang nantinya akan memberikan pengajian kepada kita nan bersama. Kita muliakan beliau Buya Syafri Tuanku Imam Sidi. Kemudian dimuliakan, dihormati para angku niniak mama, alim ulama cadiak pandai, imam khatib bila maulana, orang tua kapalo mudo sarato labai jo pegawainya, nan tahu dinan halal nan jo haram sarato sah dengan bata, suluah bendang dalam nagari basuluah nan bapantang padam bapalito nan bapantang mati. Kemudian dimuliakan, dihormati para tokoh-tokoh, para pemuka-pemuka masyarakat kita, dan didahulukan salangkah dan ditinggikan sarantiang. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada malam yang berbahagia kini hadir bersama-sama kita Bapak Wali Korong, Kakanda Amir Rijal yang selalu sedia mendampingi kita warga Korong Kampung Tanjung selaku warganya. Kemudian juga hadir tokoh masyarakat kita Macik Win. Kemudian juga seluruhnya yang dihormati, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian dimuliakan, dihormati Mama Pusako orang Sumando, juga dihormati para pemuda dan pemudi. Nan capek kaki, nan ringan tangan, nan capek kaki indak panaruang, nan ringan tangan indak pemacah. Teristimewa sekali ambo muliakan, ambo hormati pada malam yang sangat berbahagia kini. Seluruh kita yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, nan disungkui diatok, nan ditanai di lantai, nan dilingkuang di dinding, nan pokok lay hadir pada malam kini, bayak nan barado di dalam surau maupun nan barado di luar surau, tanpa terkecuali seluruhnya dihormati. Semenjak nan alun mulai tumbuh gigi sampai nan alah abih giginya, semenjak nan alah mulai ma aqua sampai nan lay nyalang juo incek matoan, nan pokok lay hadir dihormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat nan ambo muliakan. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada malam yang sangat berbahagia kini, seluruh kita nanti boyolai datang. Seluruh kita nan datang, alhamdulillah yolai hadir.
Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita nan basamu. Sainggonyo dek karena rahmat dan nikmat Allah Ta'ala lah mangkolah dapik kita melangkahkan kaki kita nan duo, mengayunkan tangan kita nan duo daripada rumah kita masing-masing, mangkolah dapik kita berada di Surau Kiminangko dalam rangka mendengarkan pengajian bertemakan Nuzul Al-Quran. Iyo toh. Jadi seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada kita bapa dan ibu sangat wajib hukumnya dek kita untuk mensyukuri. Bagaimana kata itu? Karena di dalam hadis kudusi lah pernah Allah katakan. Kata Allah di dalam hadis kudusi, Bismillahirrahmanirrahim, man lam yashkur ala ni'mati falyatlub rabban siwaya. Siapa nindak namah bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kata Allah, maka carilah Tuhan selain aku. Kira-kira bapak dan ibu, kama Tuhan kan dicari selain Allah Ta'ala? Mah kita seluruhnya lah yakin bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jangan Tuhan juga kulai carilah Tuhan yang lain. Jangan diuni juga bumi aku kolai carilah tempat tinggalan lain. Kalau kita tidak nama bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Jadi untuk itu bapak dan ibu, sebanyak nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, ya wajib hukumnya dek kita untuk mensyukuri. Cara mensyukuri nikmat Allah Ta'ala kau tuanku, salah satunya adalah dengan kita mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Paling minim, paling sakete kita membaca kalimat alhamdulillah kau 33 kali setiap sudah sumbayang. Payah lo tu? Tidak, Rana. Kau lailah, bawa ketua. Sudah wak sumbayang diputar mana buah sabah tu? Dibaca alhamdulillah, dua bazikir mana baca alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cukup 33 kali. Kini wak sumbayang zuhur. Sebelum sumbayang dicaliak hari ala kalam. Patuihlah mulai badan tandang-tang. Awak ke sumbayang kiranya tadang ngarinailah mulai turun. Kok kain sedang tajam mua di laman? Sudah sumbayang 3 kali tabaca alhamdulillah kok baru tadang hujan labek turun. Abang anak cak le papa bebo ditaruhan membaca alhamdulillah kok 33 kali atau kain kau tadi dibangki dulu. Lo jangan semua di kerajuan dia kedua. Ayo toh. Nan rancak bana kain tajamwe ko tadi cukui lo 33 lai. Awak memangki kain itu dibaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kain tabangki alhamdulillah tabaco. Kini bu ko barale lo lai sumbayang asar ko. Sebelum sumbayang lah do tadanga tadi orang membawan uni beko rombongan banyak nanti bo tamu beko sudah asar ko tibo tapi dek wakatula masuk wak sumbayang dua 7 kali tabaco alhamdulillah ko baru lah tibo orang membawan tamu rombongan lah tibo ni abah anak gancak lai bebo ditaruhan membaca alhamdulillah ko 33 kali atau tamu nanti tibo ko tadi disonsong dulu. Semua dibaca je kedua lah santiang ngasih kaya. Semua di kerajo dia kedua nagancak mana tamu rombongan nanti bawa tadi cukui lo 33 orang. Awaknya alhamdulillah lai tibo ni mah ya. Alhamdulillah lai tibo tek mah. Tamu tibo membaca alhamdulillah kali ane. Lah sudah lo barale aku sebagai sagolai. Namoy wak sudah barale tentu badan basalahan kalatiah, mato basalahan mangan tua.
baru sudah je sumbayang baru kuok lah mulai tiba. Nak talaki man japik bantah ke dalam kamar do dia teh sajadah tu je ne. 3 kali kita baca alhamdulillah ko baru. Barang ngajak di taruihan jua membaca alhamdulillah ko 33 kali atau dibaca je melaki tak kalau. Dibaca je melaki tak kalau. Tu nak rancak pahala membaca alhamdulillah ko dihitung melaki jago. Kok jago no subuh pagi, dihitung pahala membaca alhamdulillah ko melaki jago subuh. Nan rancak bana mati sekali. Mati dalam keadaan membaca kalimat alhamdulillah. Kira-kira papa ibu mana rancak mati dalam keadaan membaca alhamdulillah pada mati dalam keadaan baca ruik. Rancaklah mati dalam keadaan membaca alhamdulillah. Jadi untuk itu bapak dan ibu, mari kita banyak membaca alhamdulillah ko. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang lain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu salawat berangkaikan salam, tak pernah henti-hentinya, tak pernah bosan-bosannya kita ucapkan dan kita mohonkan kepada Allah. Semoga selalu disampaikan juga ndaknya kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia. Bergelarkan Al-Amin, bertitelkan Habibullah, berpanji kota Mekah wal Madinah, intan berlian di dalam surga. Nabi akhir zaman yang cintanya bukan main kepada kita umat. Beliaulah Rasulul Habib Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di atas dunia aku tidak akan lama. Dunia hanyalah sementara. Dunia hanyalah unian untara atau sementara. Kehidupan yang kekal dan abadi, lautan yang tak bertepi, perjalanan yang tiada henti adalah akhirat yang akan kita tempati. Untuk itu Bapak dan Ibu, lah tiba kita di akhirat nanti, ndak aduh nan ka bisa menolong awak surangan lah jolero. Anak, bini, istri, layan fa. Nak duh guno era. Nan ka kita harap nanti di akhirat tu Bapak dan Ibu hanyalah pertolongan daripada Rasulullah yang dinamakan dengan syafaat. Untuk mendapatkan syafaat itu Bapak dan Ibu, yuk katiko di atas dunia ko kita banyak-banyak membaca salawat. Kalau lain nama kita banyak-banyak membaca salawat katiko di atas dunia ko, insya-Allah ditunggu nanti de Rasulullah dengan syafaatnya. Di atas dunia ko kita banyak baca salawat. Allahumma salli ala dibaca tu salawat nan lai dapat dia awak. Salawat yang dah dapat jangan dibaca. Kalau kita tinggal di pihak mangga, tu dulu baik kaya anda. Baik kaya anda muai. Orang banyak malah salawat mula kabake Nabi di akhirat iswa mula di syafaati. Duduklah tagak mula di bawah payung panji. Oh masuk mula sarugo kampung denan rami. Sakali mula salawat mula kabake Nabi. Sapululah dosa mula diampuni, sapululah derajat mula dinaiki, oh sapuluh mula pahala langsung gak ditulis.
di bulan Mului, itulah 2 batang namanya itu. Sekali kita bersalawat kepada Nabi, 10 dosa kita diampuni, 10 derajat kita dinaiki, 10 pahala langsung ditulis. Nak rancak bersalawat ke Nabi tu Bapak bebo. Cuba kau malih juga bersalawat tu lah. Olah, kalau kita nanti siko, alhamdulillah. Kau mencari wajah dia, takkan ugang nak masuk sarugo, je kan saja. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat dan ambo muliakan. Janjilah diarek, pandanglah diukwe, bahwasanya lah dicari kato ciek bananan sabuah. Bertepatan pada malam kini kita akan madokan acara nanamonyo nuzul Quran di surau Kileka. Maksud pada malam kini diminta puluh ambo saketek dan banyaknya Bapak dan Ibu kok nan kamangaji pakaro nuzul Quran beko yo buya kita nalah kita undang kita sarahan ke beliau beko untuk mengupasnya secara terperinci. Nan ambo kini ko Bapak dan Ibu iko ba ibarat tukang pangkeh bana je kan mancawak-cawak di mata kana je. Nan ka mamangkeh halui hanyo beko, nan ka mamangkeh pape hanyo, nan mangkata malui hanyo, ayo buya kita guru kita nalah kita undang beko. Jadi pada malam kini Bapak dan Ibu kita nuzulul Quran. Konyo Al-Quran. Al-Quran ko berjumlah 6.666 ayat lebih dan kurang. Iku dibagi kepada 2 pembagian ko Bapak Ibu. Nan pertama namanya ayat muhkamat, nan kedua namanya ayat mutasyabihat. Nama ayat mutasyabihat seperti Yasin, Alif Lam Mim, Toha, Alif Lam Ra. Tidak ada orang yang tahu arti dan maksud daripada ayat tersebut. Jangankan kepada kita, jangankan kepada ulama, kepada Rasul sekalipun, tidak dia tahu makna dan rahasia daripada ayat tersebut. Nan kedua namanya ayat muhkamat. Nama ayat muhkamat ayat yang mengatakan, yang menyatakan tentang peraturan-peraturan dan undang-undang. Sadalah diatur dalam Al-Quran pada Ibu. Kehidupan kita manusia kolah diatur di Al-Quran. Sumbayang diatur, puasa diatur, nikah kawin diatur, bahkan sampai kepada nangka kita makan dan nangka kita minum diatur di dalam Al-Quran. Nak sembarang aja nak dimasukkan ke dalam muncuan kita kepada Bapak Ibu. Sebab kerongkongan kita manusia ku ketek ikonyo. Sekarang ku tangan 2. Tapi kalau indah hati-hati, kerongkongan kita manusia ko amuah lapang lo daripada kerongkongan kabau. Kok kabau bagai encik nah lalu deh. Barangkali rumput, bawit, palapah kambing. Barangkali itu nah kalau lalu deh kabau tu. Tapi kalau kita manusia kok jo kabau-kabau tu lalu. Iya, sadalah lalu, nan manih lalu juo, nan pahit lalu juo, nan masam, lalu juo, nan asin, lalu juo, nan amba, lalu juo, nan pade, lalu juo, kadang nan aneh bana, nan parabona, kota infak musaji atau infak untuk kasurau, lalu juo dia lain. Kadang tu piti dagai lo tu, lalu juo leh. Apa aneh? Tumang kue Bapak dan Ibu. Anangkah kita masukkan ke dalam, kita aja filter, kita aja saringan. Kok nan halal lalulah nan haram? Stop je lah. Bamang kota kayak itu. Karena Nabi dahulu lah pernah mengatakan di dalam hadisnya. Kecek Nabi dahulu. Kullu lahmi nabata minal haram, fannaru aula biha. Seluruh darah daging yang berasal daripada nan haram, maka neraka lah nan layak tampeknya. Jadi dek tu mangkonyo Bapak dan Ibu, anankah kita masukkan ke dalam, kita aja filter, kita aja saringan. Kok nan halal lalulah nan haram? Stop je lah. Anan haram kau terbagi lo 2 kau Bapak Ibu.
Adonan haram dek zatnya, adonan haram dek sebabnya. Kalau nan haram dek zatnya ko barangkali nak para luna kita kaji ko lain. Sebab kita lah terhindar 100% barangkali. Tu contoh pangi ular. Ada yang mau pangi ular tu kini lain. Indah alhamdulillah lah ta indah wa. Dendang babi. Ada yang membek dendang babi itu gini lah. Alhamdulillah lah ta indah wa. Kok kayo kakanai bana wa sangenek nan dek haram ka. Yo haram dek sebab ko bantu ai kene. Tu contoh daun kunyit. Nan podo hakikatnya daun kunyit ko halal. Tapi dek sebabnya bacilo. Nan halal tu jadi haram. Bulan puasa lo tu sudah sembahyang tarawih. Biar sembahyang lalu je ni. Ni yang minta daun kunyit salai. Ya biarlah. Apa lain membiar? Tiga lain. Nan cie halal nan dua lain haram. Tu nan dek sebab namanya bebo. Ambo mangkombo sampai bana kaji ko nan paling menentang di kampung awak ko yo tiba di musim durian. Aku tiba di musim durian tu aku cek. Oh kalau di siko kana biasa tuanku. Mungkin maliang biasa. Apa lo tu kampung ai biasa maliang. Ndak ni loh. Banyak nan halal tetap halal, nan haram tetap haram. Wah lalu di jalan di pala orang. Jatuh durian. Tapi pulang wa kata dia biak dian korno. Biak dian dah bawa pulang. Yo. Beko kalau nampak lampunya Oh yo, dia tu. Tak lampunya. Ambo lalu tadi di jalan di pala jatuh durian minta durian cek ko teh Anu je tek ko tadi. Biarlah dian cek itu minta-minta no. Kalau mau dia itu jawab tandonya halal. Tapi kalau tempang jawabnya jangan dibawa juga. Teh bola lu tadi di pala ada tua dian cek ko teh minta dian cek ko teh. Ane cek ko tadi. Wayo dapet dia kau Ada lagi pagi mau nyan di sekolah. Nak cek jo nanya tua dah. Bawa juga tak? Oh, digaduh dia kayak lain. Pilih mana cek pada nampuan dia kau kita. Cenah salam momen itu dah. Bananya nak mode terus nyonan halal tetap halal nan haram tetap haram. Nan dek sebab ko kita nan banyak nan kanai nan dek haram. Nan pado hakikatnya teh talue. Teh talue nambah minum di lapau tu papa tu pada hakikatnya halal. Tapi dek sebabnya sia kalah mama ye. Mendo de la pau mi ko ada pau sia kalah baye teh talue nan halal tu jadi haram. Iklan kita sangenek lupa pak bebo. Kau biar penceramah wak di keluar lah. Siap ya? Jemaah salat. Kita tabihan je lah. Tu nak sebab tu nama itu. Baik tujuh pitih bebo. Pitih itu dikasih ko pitih kah? Nan pada hakikatnya pitih ko halal. Tapi dek sebabnya nomor BT keluar. Nan halal tu jadi ibu-ibu kalau menerima pitih dari apa-apa. Kalau le biasa-biasa je nak bertanya gaya nak baal. Umpama ibu pergi ke balai, boleh rasa, nan biasa dia gira pak ko piti 300,000. Kini ibu pergi ke balai lo lihat, dia gira dapat piti 300,000 lihat. Terima kasih banyak. Jangan nak baal tu dah. Tapi kalau berubah dari nan biasa, ancak ditanyuan. Umpama ibu pergi ke balai nan biasa dia gira dapat piti ko 300,000. Kini perlu ke balai balik. Dia gira dapat piti 3 juta. Batanya mana itu? Nan biasa balik dah tanya anda. Atau nak do kasih akan ditanyuan lain. Bukan lain oleh gerakan nak pensiun dia sadoi dah benar. Kan do oleh gerakan. Batanya mana itu? Di mana pe
piti ko bang, bang ko banyak bana piti ko bang. Kok bang waktu wah, mananya mabuk lewat tanya tu. Banyak bana kacerimini kau mah. Walanjunya piti ko kira. Ana jawab lah. Yo nak sana hati awak doh bang. Kece alah bang. Di mana piti sebanyak ko bana? Ana kece abang ko tadi. Anak je lah kau. Nomor BT na nampak angko patang keluar. Anak kecewa. Oh lagi keluar bang ya. Malam patang je bang. Awak bermimpi lo balik. Mimpi kau. Kambing manje bagua. Dia lagi aneh mimpi itu kambing manje bagua. Tak itu indah mananya ditulak. Janganlah digadangan anak awak jo piti haram ko bang. Balanjuan je lah dia bang piti ko surang. Ku indak kabalai ke indak mola. Biarlah den cari je pucuk peranci kalakang rumah Tuhan. Biarlah indak bapiti pada balanjo jo piti haram. Takah tu ne tuan. Olah jembaga lagi. Gua nak awak kena saban naik kalau aku buya awak tadi dek keluar lah. Yang ceramah awak tadi keluar dari sini lah. Sunan bati-hati banawa nampak karo di haram kau. Kini kau lah ada lo kaji keluar. Ugang tarang ada yang bawa majabe. Haram-haram sangenek na ba? Sialo laga tiungku ustaz emang nabi haram sangenek na ba ya? Pada suatu kali aduh kan nama tanya kau. Iyo gati tuangku haram-haram sangenek na ba? Wei tak kajui lo menengai. Haram-haram sangenek na ba? Arang kecil. Oh nak muah dah. Nande ambu biarlah sangenek biarlah banyak nan pado haramnya sama jo najis. Buang aye gadang awak ka. Biarlah sagadang incik jaguang. Najis tu sagadang jaguang satu kue. Najis tu teman-teman sadang cik jaguangnya nak hati tu dah. Nak muah dah. Biar kita soalan dari bebo. Barangkali kita sudah cerita lu sudah dah ya. Nyoba amang kararam sangenek. Nyoba merdeka cerita bebo. Pada suatu kali itu nyoba cerita. Kau para pemuda lo nama ceritanya. Kece kawan. Kami di surau ko balanjuang bagadang babau bareh di rumah ranggae. Meminta bareh rumah ranggae bawa ke surau. Setelah itu babali alek bumbu di lapau. Dek karena ungku ada lo tinggal di surau tu, babali lawak maco masiak songgo. Bawa ke surau. Sesudah itu dibongkar lawak kaloi di tabe urat. Bawa surau. Lati bodi surau sadoanyo nan nasi ko nan bareh ko tadi lah di tanah nan lawak maco masiak nan babali lapau tadi bagoriang ni ne. Nan lawak kaloi nan dibongkar di tabe urat ko tadi, woi babaka. Bikan bakar lah masak sadoanyo, lah masak nasi, lah masak panggalawak ko, bambiak daun pisang. Siapa lapang gadang tu, nak bakarek-karek dah. Bahaya lah tu surau. Bahaya nasi ke tadi teh. Nalawak kalau yang dibakar dan dibongkar di tepi orang ko tadi, bahaya lah tu nasi ko. Wah, yoi, mancalia aja, lu makan luar ini yoi deh. Nalawak macam masih anak songgok balik lepau ko tadi, kenapa kau orang ko? Tak sudut lah, tak sudut. Lama-lama sama jagoan kule makan oleh. Jagoan ko nasi lah masak ko makan tolai. Jagoan ko masuk gua hanan tuang ku tadi duduk ada kek lawak macam masih anak songgok ko. Sabalunya makan disurahannya lo, dijaleh dari pemuda ko lo. Kongko nan nasi ko berasal dari bareh nan halal kongko. Di rumah ranggae minta bareh tadi. Nan lawak macam masih anak songgok kongko halal lo kongko dilapau beli tadi. Tapi kalau nalawak kaloi na babaka kongko, yo tabe siano na babongka haram kongko. Lah makan kita oleh. Ibu je lah tiungku makan dia lawak macam masih anak songgok ka. Indak tahan deh ungku ko tadi dah baku. Bila kalau lawak kaloi na babaka ko dia. Anak kecek pemuda ko tadi, kongko tu haram tu mangko. Anak kecek ungku ko tadi, haram sangen dah bah. Kira di sekolah dapat kaji dia. Kan itu nanti yang malam itu surang tu. Main domino di lapau, main kowa di lapau. Kok batau wah piti 1.000 sejuta? Yo haram tu.
Tapi kalau kata gue siakalah membayi tentang dua, haram sengene nama tu dah. Kan itu nanti amalannya tu. Adi mamuahnya hati kita, tubuh kita ko kebarasiah bapak dan ibu. Jadi untuk itu, mari kita paliharu bana diri kita dari nan haram ko bapak dan ibu. Jangan sampai nanti kecek Nabi fannaru aulabiha. Nyoko sampai nan haram ko tadi masuk ke dalam, ampasnya jadi najis, saripati makanan jadi darah, darah menjadi daging, dibawa untuk beribadah, yusabana maleh bapak ibu, dibawa ke palokon untuk sujud, yusabana maleh, melangkahkan kaki ke surau, walaupun dah ke tanah rumah di surau ko, yusabana barek ko sebab buik di batu ke saya. Jadi dunia tu bapak ibu. Quran nyampang sampai ke akhirat nanti, nanti cek Nabi fannaru aula biha, neraka nelayak tampe ema. Jadi mudah-mudahan bapak dan ibu nan sangene ko bisa kita ambil hikmahnya dari cukup sedemikian. Mari beko kita dengarkan pengajian yang akan disampaikan oleh buya kita nanti, guru kita nanti yang laju jauh datang dari kayu tanam bapak dan ibu. Mari kita dengarkan bersama-sama. Barangkali itu saja dari ambo. Ko ada salah dan janggalnya kepada Allah, ambo minta ampun. Kepada kita nan basamo, ambo meminta rila dengan maaf. Badai kita nan basamo, lai ba maafan ambo. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dosana kesedonyo lah kita samo dengarkan lah samo kita jalia. Silakan dosana berpendapat, silakan dosana memberi komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.